Le mai share le frere. Para hoek, ta hokat ki he ano whawhokama e hoek mi star fo ke he purea e premier. Tapat ki feituna ekton se farerea. Tapa mo hoi ki whafonga e kauno pere, ka mai hoi whafonga kakai. Maro mo lamariri rehi pompogini hawiki. Ko whapapa mo whahoko atu. Ki he whare ikini ko mokoi e whinangara ne a whio. Ki whanofo ai hoi mi stafo o e tolo. O ka matalau me aho monite. Ta fito a kos wawhiwa no. Koe nihin ko fotu atu ke whakakato no whawhokawai. Sea, ona po te vita whatawhi poloka ke ek minista ke ngahi ngau lalahi. Ona po Dr. Siale Akawola, ek minista ki he mo'ui. Ka mo ona po wika siwoki lawe mau, ek minista panga. Ko fotu atu ki wasinita ke whakakato no whawhokawai ki nato sea. Malo. Maro e premier kake. Para koe whakawai hoek mi star. O gofu o kamani, i ao e o tua, te utarango fua kakato, te utarango fua mooni ki hene awhio ko tu powono, ko tu i to tonu o tonga. Pe te tauhi mā o ni oni mo hao hawa. Ai konistu tone, ai pureanga o tonga. Pea whai ai ngā ue e potu ngā ue, ki he ngataanga o mawhai. Ko e ui ke le rei, ai tu i, pea moe pureanga ni. Ko au te vita whatawhi uloka. Minista ki ngahi ngā ue lalahi. O gofu a kavan e ao e o tua. Te tala ngofua mooni ki hene a whio o tu pōhon. Koe tui to tonu o tonga. Pe te tau i mā o ni oni mo hao hao. Ai konistu toni o pureanga o tonga. Te whai ai ngā ue i pokea potu ngā ue. Ke ngataanga o eku mawhai. Koe hui ke lelei. Ai tui mo pureanga ni. Ko au toke tāsi are a kauola. Minista ke mo. O ko whakakani, i he ao e tua. Te talango fua mooni ki hene a whio ko tu pōwono. Koe tui to tonu o tonga. Pe te utauhi mā oni oni mo hao hao. Ai konistu tone o pureanga o tonga. Pea whai ai ngā ue i he pon ngā ue. Ki he ngataanga o ek mawhai. Koe uhi ke le rei. Ai tu i mo pureanga ni. Ko au vika siwoki lawe mau. Minista panga. Maro hoek, plawa e whawhokawai hoek mi star. Kalake, ui whare. Tapu e iksia reo reo tonga. Tapu e premia mai hoiki minista kabineti. Tapu e hoiki whawhonga e hoiki no pere nefio. Me tapu e hoiki whawhonga e kakai. Ka tāki whakahoko nui o e whare ki ahoni. Tusite o fulmawalo a kosi. Waf ma o fulma no. Iksia reo whare area. Ik pandemia. Ik token pandemia. Ik mistak in ngahi ngā whakati bilometika a NFO. Ik mistak in ngahi kautaha puranga.
Ik minister Panga. Ik minister Fonua, Savea, Plan Kolo mengahi Kolo Frena Tula. Ik minister Tanak Panga Humai Mutute. Ik minister ako Mua Pongawe. Ik minister Kingahi Ngai Fralot Fonua. Ik minister Ngowe, Mea Tokoni, Wakau. Ik minister Kingahi Ngai Lalahi. Ik minister Moui. Ik no pere Mafu. Ik no pere Tui Wakano. Ik no pere Tui Lakepa. Ik no pere Tui Afitu. Ik no pere Vehala. Histalin Haines, Prinis Kalnival Fotofiri. Matin Tabulwel. Aisake Valweke. Paulo Piven Piukala. Kaperieri Mititon Lan Mata. Simone Kapitao Wabuki. Esafe Hemalatu. Alan Petelo Tangitau. Jago Koreu, Te Frau Momo. Ik minister ako Mea Pongawe. Ik sei koe ngatanga I tariui. Koe poaki. Ku pok falawe ik sei oe wharerea. Ku ki hoka te poaki a eiki minister ki kahi ngai whalot whanua. Ki hoka noe poaki a eiki no pere Tui Wakano. Ki hoka noe poaki a eiki no pere Vehala. Ui koe whatongi a wharerea. Ki hoka noe poaki a Histalin Haines Prinis Kalnival Fotofiri. Ka peria Mititon Lan Mata ku kau e poaki whalawe whatongi a wharerea. Te tau pia mo Esafe Hemalatu. Ku poaki mai pia mo Alan Petelo Tangitau. Koe ik me mi pau ke tari ono ui. Koe tu ne mea tō mui mai pe ik sea. Malopito. Tapi a fia tua e tau lotolotonga. Tapi he hau whanua. E a fia o wono. Tani puini na naspau me whare ha mo heofo. Tapo e tama Prinis Kalauni. Prinis Koto au Kalala. Prinis Sesis Naitakala mo kahau tong. Pagi hawa te whatapu ke ngai tuunga katoa pe. Whimau ke whanau whakatapua. Kau ufanga te talamalu whanua. Kai whahau e whataha whalerea tonga. Kamataanga e wiki koeni. Malo e lau maari. O wiki whalerea tonga. Kamata kau ngau e pompoini. O wai peki mea kou pongo e pompoini Prinis Kalauni. Tataha e pompongi na te teu ke whahapata e malanga e motuani. Pea mo tō mui mai mo tō ruia. O ne toi to'o e taimi na teu ke whae ki malanga. Ka koe whawhitai be. O whahapa pe tau tō hake. Pompongini. Ono wape koe whahapata e talitali le lei. Koe minister o whahapa no whakato no whakuakawa e pompongini. Pea mai no pe kai ke mo fo'o ki whareni. Mawhonga whika rako tonga tapu. Whatongi a pe me te pire koe. Pe aku. O hoko atoi pe. Whatongi a he. Te pire koe. Mo te tānaku menga i whatongi a pe tataku. Ngawe. Ai ngawe lalahi. Ke minister mo ui. Tau whingawe a pe hen.
tau ko mari watu. Toi ui ko ke toi mea mai. Ke toi hoko ate tau spingawe ak. Tada ke pot ngawe mo tako ki pare dia mo tuanga. Mo fare area. Pau fatongi ke kai fono. Tapi ke iglista panga. Foi ke fo ke fare ni. Ke kau mai pe ngai tokon. Ki ngai COVID ya fare. Ke fo ki fare area tai no ku fai fe mea ke patseti. Mui mai pe pui ko. Frau mai ngai tokon. Ke fe mea ki. Ai honi. O ke mea ke sea to fo he ki tata ke pot ngawe. Fai po ke uranga ka ma fare area tonga. Pau fatongi fai. Koe ku ate talamonu, rang peke o tua, kene ke whai tāpua kino, whake atu haiwi, koto, mo tō ke whahoko ate, whatongia mamafa ko i whaki, i o mō maha. Taimi koe ni, pat peke hoi mista, tō whakakakato na whafoka wai, ki miritsi pe, ki paukaha mea mō whie me ai ki he wharearea, kakai whanua, nau mea mai. Lista ngai lalahi. Tape mai eksia reo wharearea tōka. Patapke tama Prinis Kalauni. Tapke pare mia, pe ke ho ek minister kabineti. E whakatapu, e ho eki whakafonga, e ho eki no pere, e wharearea. Kau mā, kau whakafonga, kau ngā whakafonga. I he ho, whakafonga ho eki whakafonga o e kakai. Tangata mua i a te au o whai ki tua. E hange koe whainga maari e kua ke tuku mai e ksea reo reo e wharearea. E to whai haga tala loto nai, i kai aha me ai e mau e motuani, koe whakawhetai pe, koe whakabalo. Ofa mai tau ki a o tua, whakatutu, pia hoko ai e aho koeni. Ka he i kai, ke tuku noa i ai langi, ku whakakoloa aki ai motuani, i e mokoi a whangatapa. Ka pehe ke whalala au whai i e eik pare mia, ke whakatongia i ake ai motuani, ke uhoko, ko eik minister o ngahi ngawe lalahi. Ka ia mea ia ma, pia he i kai ke tuku, hale rei. Io he i kai ke nimo ha mea ia he talawhau. Kai whai whatongia pia e motuani, ake au klerei taha, mo tuku pā o hange ko yongo fuakawa i ua, nai whakahoko ai ko taha ne a whi ka pehe ki ahon. Kei whio ato e pefoki. Ai whakamalo ki ho eiki minister na nau tō whatongia i he potunga au e koeni, ki mua i he motuani, o tau kei kau whakataha pe i he whare. Ka pehe pefoki ai whakamalo la, ka pehe ki he mātua mo e tuunga whine mātua au amanaki ki te whai whatongia mo ki nau tōru i he potunga au e. Koe whakawheta i pe o eksea o kai koe to iaha lea, ka koe whakawheta i pe a mau koloa. Lebre bai malanga. Ai, mista moi. Tapu atu ke feituna sea, tapu ke tama Prinis Kalauni. O kore pe ke o whanga pe ngai whatapu kakatu ko whai te mua kilea. Laki pe sea ko whamaro atu whainga mai e ko mai motuani ke whaki whakahaasi o whare. Pea o laki pe mo o hoko pe kai koe whakapapala. Whakapapala ke wharen. Whakapapala ke whatongia. O mo fuesia mai whanua koe. Ia whaku mai whakapapa. Ia te ki nau tōlu kolo muka. A nau mea he sea koe ni o ia he motuani. Pai ke pūri a te au e ngahi ngau lilei whai wharen. Te whanongo mai pe mei tōa ho mō. Tau kawe i e ai ofa. Mo to tonu. Aini pene tau whanongo e fuakau. Wai whakapapala i ke hoiki no pere. Ka mai hoiki whiri me kakai. Whampe motuani, hampe koe lotu nei whai hei tōna sea ke tataki tau tole mamu kua toa.
tau mau pe ofa me pai to tonu langa ia ke vai me mapelu ko e hala fononga pe i tau fononga tu lo ha to fononga vai ofa che pe vai ofa ke premia ko mai o ki minister level vai malang Minister mo. Minister baka. Katapi eksia. Ek paremia. Tama pilinis kalauli. Oik me mi pa wharearea. O tu e ahoni i he loto whatu ki langoa. Me ngoi whiwhia lahi whatu ngiani. E tau ki tonga i lakanga koe ni minister paa. O ko i loi pe koe lakanga ni o i kai koe tunga mawhai pe. O koe whatu ngia e malu o toka ngai. E ngai koloa mo paa ngai prea ngā ko tuk mai te toto e kakai e whanua. Mos mea pe ai tefto e tau mua ngā weni. Tupe mua ke o whakhoka te pōpou lai. O tatake o ngā weni, e toko ni peke no whamarui. Pe mo pule lelei ke paa ngai prea ngā. Whapapau o tau ngā ek whapoto. Pe omi e mau inga o lelei wharufua ka tau kakai. Sea neongo tau whianga ngai mo ngai whainga tae ngai aho. Kau ki ai pe whok mo ngai whainga maari e lai. Kore pe ke tau ngai whao whianga. Pe ngata he kapneti, whare eiki. Kau ngai whapureanga. Ngai hoa ngā ue e langa whalakalaka. Pe ngahi kupu kotoa pe kai mahu inga taha. Kakai o tau whunua. E tau langa ekonomika o toi mālohi ange. Ma te te wangi ngai whainga taha ho pamui. Sea tu peke whamapopo aki. Ai tohi koe ni a Paula ke kai korinto. Mai taha o noves taha toro pehe. Mou a o reo. Mutu wake tui. Mo whai o ngari tangata. Mo whama o hifo. Pei longa ha mea o mo whai. Mo whai pehe e ofa. Koe pe ki rea. Te rea mau. Minister. Oiki, hoka te tau ngā ue a tau tolu ki he whikanima. Ko e report me komi kakato. Tape fitu na ikse, whanarea tō, tapat ke paremia tonga. Tama pinisi. Hawaii hau e ka pniki, tapat ke hau e ka whanoa. Hawaii ka whawhonga kakai. Pe whoki ke he kakai whanoa kai. Hawaii ka ngā ue iksea. Maro peho lau maari. Tau te mau pōmpongini. Tau whawhitai ange peko mea ki. Whakakoloa whai he whituna he pōmpongini. E mauiwe whituna ke hoku atu e ngā ue wharearea tonga iksea. Koe ripoti whatau e office komisiona ke whawhipaki. Koe tae whai totonu anō wa whaua nō ni ma. Eksea na tu huiwhake komika kato. Mea hange pe eksea ko mea o ke mea i koe whotu e kau whawhonga e kakai ke aweni ke komiti. Ai tau i koe tai whai totonu ai wharearea o tonga. Pata tau mo tau tūtuni e whare eksea. Pau pe ke whawhoki mai ki e whare ikini. Pea o atu ke whaituuna, ke whaitutuni ke whaituuna. Pea e pongpongini. O atu e ripoti ko ni whatamu e kai whotuna mai kau whawhonga kakai. O rugahi ngai mea unau tokanga ki ai eksea. Ke tok whaitutuni e whaituuna ki ai ki ono ave ke komiti. Pai whoki aha mawhaia. O isea komiti kakato ke whaitutuni hangatonu ki a komiti. Pau pe ke whawhoki mai ke whaituna eksea. Pai ki ripoti pe e pongpongini eksea. Maule mawhai mari. Maro, kamala ke eksea komi kakato. Ma heo iki he whimeak. Ngā ue ni whakau ki report koe ni. Se tapa ki whituna pa koe popot pe ki report koe me komi kakato. Ko pena o whaho koe whotu he komi kakato ki tu hifo e ngāwe a tita seniare ki komi pānga. Ka koe whotu pe ki toki awhatu tutun ki ai wharearea. Ore pe ke whakakate ai mea ka nau. E kawe kala ke
foto kan de exia ko kakato mai ko kakato ai ko me fa ko mai han ko na fa ko mai exia ko kakato tau palot ke tali ko foto ya boy toki fa de tutun ke tu pe ko me ko foto fa ko mai ko lo ke tali ai ripoti katau ofisi komision ki fa pe ki e fa to no wa fe woni ma Se. Om margesia. Tama petuna exia patapat ke ekparemia tam prinisi me hot me mi pa fare area se pe ki fe pe kapaure ba te tautari a reporti fe le vanno tu hifo ke committee que konenga se que tau tutuni ku ta wa no pi o ke asia fo ka tonga ka asia fo ka plitatia o pa ke tu hifo eno reporti ke committee ko ya o pa o staria fe le ne fo ki mai tu ki ko le fa mala ala pe e ia fa me ke tu hifo ke committee se malo ko me pe fa ko mai ka ke mo wani o ke fu ai ha fu ne ai ko nga ka pa de tal tal pe da tol pe fa ko ke tu ke komiti ya to ko mai ko tu pe ke komiti ke na to e pa kai nga me na o hak nga ka venga na o hak ka to ko mai pe o to ta pe yo ka ke mo wan ko lo de ta ripoti ka ta fa ha ke na lima Sebab ke madin ta pulwer ba sa ngalo ki pala pivin piukala semoni kapitau vuki ek mista tanak pang homai matute ek mista mo ui ek mista na ka ta ai pudanga ek mista ki ngai ngau fakati bilometika nefio ek premia ek ton premia ek mista banga ek mista fonua ek mista ki ngai ngau e lalahi ek mista ngowe ek no pere tu afitu ek no pere maf ek no pere tu la kepa se o to ke to ko ngo ful mafitu ko lo ke ka na fa ke na lima ko ya falo to pe che ai hange pe ko tu kon o mai ai tu ko te a report ko ni ki commit ko print commit ko ai fa fe pa ki ta fa ya ai fa fe pa ki pe to ai che ai fa ka fa ta da bu ke na ma ki ai ko ka ka me ke tu hi fo mo ko report ko ni atita e ko hok ko i ase Koe se o koe as ni tau kei he kom kakato e. No peo ku report mo e ka koe no kei he komiti e se. ko le fa ka to pe nga we ki ai ke komiti e ko no ke nga we ke komiti ka to ko ya we ko tau ase ni tan ko hok ke nga ko ka to ke nga report fa ka to nga we ke report ti ai atita se hok nga report I fa pre na u. Au ka ke tau na fa no e pare mia ho mia mai ke ave ke komi panga. Koe na uinga ki he report e atita se ni arena e whai me ake kom kakato. Koe no kei he kom kakato pe. Se. Fai ha tu de fitu na he koe peituna ko te ai ki lalo pa te ha ke ki olunga ka pau ave komi panga. Ai mea fe mai pare mia ko tu ke fitu na se. sai pe ka te ka ko hunga pe ke tau fo nga we e ngai fai fe me aki ke report ko atita wa nga fai fe me aki ai pe to ia mo ko fa hinga una ke ia na to kon mo po me nga to an kai ke fa gat pe tatau pe me report ko na to pa lo ti oska pa fo tu pe ka ko mi ka to ke o mai ke to fa ka to en ka po tu pe po me ko ta ko ka ke ta sinta ke ngai ko ka to dio fra da ko mi ka Termini video sia ai fare o come cagata Tapa e sia pare come mia to cagato tapa di ram prin si. Apa e ho kapneti tapa di ho no pere. Ka po fo kai au ma ki motor ko to pe ka ma we. Ko ka kai fo no se pa ho week. Palo mola mari tan deri motor he komi kakato. Ata me ka o staff for all. Ka fa sta ko to pe ki ko hi pe to e vai o tau fo no tau mana pe. E hoko pe he a tai pe ai hanga tu o tau fon wan. A tu loa te pe pa whamalu at pe pe whatapu a whaki he sea reo me whare reo tonga. Ko ek kai te whalolo au te tau hoko at. Ko hiwa tau ngā ue fu whi mau ke hoko at. E pare mea tonga.
Pea mai o whikawa ki pamu e mea na ki tokanga ke a tita seni hare. Se, o tamu e tōna ka tamu iska ni ma tome kakato. O kuma uko se me ake report ko ni na tau tuku me biko si. O ko e whafonga whika whitu, ai ko na ku whaka ose ni se me ake mangai, tokon mai ke mea. Ai kuma ape, o ku hoko atu. E ko tonu mau kai, mau. O na whitu. Tamu siapa tamu mo e. Ni skala ni e pege pare mia. Fata ko ko me mi pa. Ko ia. O mawinga ki tau whakakaukau lo loto ki e ati tau ini. E koe pai te tau hanga whakaukau. Koe ose ne tau ngawe. Tau mai ati tāki ne ripoti mai hanga tau ngawe. Ko ingai na uloto i ke orewa. Hono tarika tau whaitu tōni ki ai. I he makatuonga. O e whakapoto. O kulu mahino ke motuani koe ati tane wafe waua, wafe watolu, wafe wafa. Fe tomo kaki holo pe ai. Waua watolu, watolu wafa. Ka wai ngahi isiu la lahi o hake atita. Pea ko whaka ia he whareni ka pau he kai ke tau tokanga ki ai. Ka ko tokanga ke whakapapau. Ia ngai mea o hake he atita. Na alere iami. Ke awe ke komit paanga. Ke nau ngau e whakawawe ki ai. Ke ne hanga hulu hulu e tau whonga whai whatongia. Mahuinga ke tau tariui o whai totonu o tau whatongia. O ko ongo i o kulahi au pito i mea hengi e longoa ai whonua. Ka ko pehe whakapoto ke awe ke komiti paanga e ahanau whaka eke ke tūnga lolotonga e u isi ugo e ni. Te ria na tauhanga o hake kakano e ripotini o lawe ai e kau mei mipa e koe whotunga e kabinete. Hiria ko ia koe ai ngahi mea ea ko outdate. Ka ko wanga pe whakaukau. Koe fu ripoti mahu ingai pa koe ke ton ke tau pae ipe tuku noa ipe. O kou manawasi na ikai ke tau tokanga ki e mea ko hake he ripoti. Pea ka pau te tau aluai, waikiki ai. Tene toi tiwaiti ai whareni, pani toi tiwaiti e whonua. O kou haa au ki ai, o hingai nau. Pehe, o mai ke tau tala noa whakarerei pa wahai hala whanonga i ripoti. He koe whaka maa o popo katoa e tau ngāwe. Koe potu ngāwe mawha tuki taha inu ne hao. Ulu i mai. Pena tau whai mon. E tau konistu tone. Ka tau talangofua ke whekau ke whai totono tau mai whatongia. Koe anga e ku whakakau sea. Tukat ke kau me mipa. E ngahi isiu nau tonga na tuki ai. Ka ko whakatokanga pe ke mea. Se. Pea mai hapai tau. Sea katapa ki e whetulu. Katapa ki e tamapiris kalauli. Katapa ki e minista mo e hoi ke whanua. Katapa ki e hofare iki. Sea ko kokolahi atu ki e hotu o whahako e tongatapa whitu. Hake i peka mea kani ulawe ki ahi uke o si sea. O ukawe nia he pot ngā ue hui tua. Ki e tau whaleri o tau whanuan. Ka ku tau lahi ono tai toka ngai.
Koi o ko fifia la ya pito he mea e minista paanga fo o. Ele ni hanga o mea mai aki. Ai mau inga hono tohanga e paanga tuku hau e kakai whanua. Mau inga hono pure lelei. Mau inga hono ngai whakapoto. Ia ngā mau inga foki. Ai ngā ue wā ofi. Ai ngā hiwa ke kehe. Oi pure anga. Ke tauhanga te kolo i e fo i tsunami ko ni. Sea ke lava wia o toi mohi lelei e ngai ahonu. E unofa whakau ki mata vai e tau tonga e panga whanua. O ko poupou atu ke tuku hifo moa ki he komit panga. Ke mea mai kia minista panga he ku whakawhiawhia mito ne mea he pongpong ini. O ku mea mai pe ki he solo wa anga o e whui palparema koe ni. Se kau atu pe nga whui makatunga nima o ku haa pe i he ripoti a atita o ku haa he nau palani a atita pe o ku haa he fu ripoti koe ni o e nau atita na ostuku mai mahana study whare tau posi. Koe ngahi mata vai o re koti i e ngahi pot ngawe. Tō mui hono teu mo whahu mai e ngai whakamatara. Ngahi ngawe tai whakalao. Ngawe hala. Ngawe kaka. Whakamore tai whakalao. Tō no i e pure i e ngai proseki langalalahi o tokoni mai au tau ngai hoa ngawe me muri. Sea. Ka pahika ki tau whatonu ai waa koe ni. Kai ke tui au te tau ngā unu e tau longa whakalaka tau konuan. Ako e ko poupou atu ki tuku ki e komit panga ki te whahanga e ke betu whahu mai. Maho. Rea mai, kau tap wha. Tame petuna sea ka pehe ki e premia tamplinisi. Wharapat ke o ek me mi pa e komit ka kato sea ka moe. Taritari lei o motuane ho eki minista fo o tau kabineti he pongpongin sea. Malo ho maulau marie ki he komitini. Sea koe o kai whukato ki o mai eni ha whamatala whakatau a tita e sea. O mai mau peia o mea kuia koe whamatala whakatau. O tui uge ngai poiti ke ni hanga o whawhangu ki tau tolu ki a levolo o taima ke he ange. Kono inga koe whaunga koe o tau hanga ai o tokanga e ripoti anga whaunga anga maheni peia. O kui a taimi me kuonga ke ue te whai mea koe ia ka ai a whaunga koe taha e lava o whakapapau. E whakahoko ha mea ki whaunga o tau pehe whawhanga valea ai. Ono tonga i paanga mo koloa e kakai o whanua. Tohi whoke mea ko nipa ko ufanga atu i lot. Ko ia o kufuaki kai hangafa o kulahi e eke me ai ai u mea lahi. Lako tau tau o ku omi ki ai e tokanga ai koloa mo paanga e whanua. Lako ripoti eni o ne tala mai tūkunga o tokanga i ko ia lahi e u mea ia hini ko mea ko tokanga i sea ko korepe. Ratake tau tokanga ke mea o hohaa ki ai ai atita. He koe whamatala whakatau koe pehe koe atita i pe. E ngai potu ngā ue ke. O toki la veia ki ai. Ka koe ne whamatala whakatau kau ki ne whakahoko no whatongia. O koe mea lahi sea ko kore ke whahalawe ke i best far. Best far o whakatonga. Ai teme whika tahaua. Ai koe ko tui koe me e o sea e hoko hake ripoti a e ofisi a attention ya re me na tula ta tau pe ke taki tau tokanga ki ai ai ka pau te pe sea ko ngai palo pare ma fe kuki ko me tau atita pe ko pe ko me o ton ke take tau toka tana ki ai o tupulaki ai more atu e mau ka nga we e level professionale ula yang ngai fanga mari fa panga e level professionale nga we fa tavitohi me whakatahi panga, i ngahi kau taha itua, i ngā ue whakapure anga, e au nau hiki atu ai ki e wāhenga o kule lei au pito ange. Ai koe mea e o nau parapare ma i ai sea, ke raka whakakau kaua mu ai mea koia. Koe inga ka lawa ke whakakakato le lei o nau whatongia.
tatau pia me report e hoko pai anai sia o me pe woko ke ki nau kaya e nau tolu ia kau tau ke ko ka waka fo o e ni o ku mai kono nga pe ko i pi lava totongi pe ko wa pe ke pure anga sia ka ko fe hoka sia ke taha ngai pala pare mai ni kono fo tu mai a tita ai mata vai pe ke fai a me e ki ai pea te koviange ka whakatu mahe a ti taha mata vai ka nau whoki atu i ko mea ni tau ko si o whakai te pewhaha mea kia. Pe ko kore sea ke taki tokanga a ho komiti kia taha o e ngahi whaka ilonga pe ko e ngahi tau pehe pe ko whakatātā. O ko whamare mara pēha ho eiki o ka uhinga nia u tau waki ta tau whaito tāpau u tau nofo kotoa i he malu sistem ta tau pe. Ka ko pepe ke take tau tokang kia i pesi te au ua eksea. Koe lawengi whekau aki me potu ngau e ngahi ngau e whanua o tau whangatoko ua o ngau whaifatongi a i sea ko kore pe au. Kono uhinga pe ke ne whakatātā e poini ko watu sea ka iai rewa hano ave ke komiti. Pea ofa mai ke whakapapau iange. Whanonga anga e fōwai ke ua te hoka mea koe tohi ia ke āti tā, Ai au pehe, mui ai ngahi mata vai me he ngā ue tau ki mua. U mea na ki mua. E una whoke ato check. Ai te pehe, koe ngahi mata vai e nia u teke whakahoka ha mea ai kamata i he taha poini nima ka taki. Taha poini nima. I kai hare si sita ta ofi puking ai ngahi wheituu. Ai ngahi wheituu ko toka ngai he potu ngā ue. Ko tuunga loro tonga te eki whakahoko ha whakalelei. Taha poini o no. Mo ua te eki ke tānaki mai. Tuunga kui ai te eki whakahoko ha whakalelei. Taha poini walu. I kai ka kato ai pepa pou nai tau hi whakataha pia moe vausia ki ngā ue tuatai mi. Tuunga kui ai te eki whakahoko ha whakalelei. Taha poini hongo fulu. Taha poini taha ua, taha poini taha tolu, taha poini taha wha, taha poini taha fitu. Ta tau katoa pe u mea koe. Ai ko check atu e nia o mea na tala ia he tau ki mua. Ai ko tūkunga ai ko tau iai. Sea te hiki mai ki he pēsi, te au honga fulu. Mei na tula ta tau pe. Ke te hanga sea o taki e tau tokanga. Ka pau pea o kuhanga e a ti tātu hui mai ha mata vai. Pe tu tonu ke tau os taha sea hau eki. Ke whai ha mea ki ai. Aia koe tau potu ngau e a koeni, koe mui o ngahi mata vai. Ka wai ai taha poin tolu. I kai hare si sita ke ngahi paanga hu mai te iki tānaki. Ta tau pe nia me potu ngau ka tau tore taha. Tu ngau ki ai, te iki whakahoko ha whakalelei. Taha poini wha, taha poini ono, taha poini fitu, taha poini walu, ongo furu me tātaha. Ko taha poini tātaha e sea, i kai hare si sita o ngahi koloa kua more. Tana mai te whaia ngau e kei, pa kua fu loa ai isi ukoni. Ai au ne whakatātā i whakalelei mai sea. Ai anga o e tauhanga tokanga i ai koloa, o fu loa. Pesi hiwa o no e sea. Ko komsoni fili e nia, komsoni fili e sea. Ai te mua poin pā, poin tolu, poin ua whā. Mui o ngai mata vai. Tā poin tā. Whakahu tō mui ke panke, te eki ke whakahoka whakarerei ki ai hau eki. Ki pāngai nai te kai tua tātā. Tika te āti tā ia mak, pa te whikau ke whakahu. Tā poin taha, taha poin iua, wakai e tuungai ngai rekodi o e paanga. Mo me kai hau eki. Rekodi ko e paanga ke tāna ki mei ta taupe. Kei ki te ke whakahoko whakarerei ko ia. Taha poin iono, taha poin fitu. Mei ta taupe. Koe sea koe whakatu ia, ke whakaukau ia ke... Ko la vepe i lahi pepe au ke kawanga e koe i tau taimi. Tinga tau ririu, tau ki mārola. Arase. Ko tutu ni ikse ko kakato.
Lord tui la kepa ke marolo e whare. Whawhawhoko se mri te tahni ma pe wanoa mi he ni e te whoki mai ai hui ki me mi pa ke hoko atu ai whimea aki koe ke hua pungpungi. Mea mai se ko mita gato. Me mai ik se komit kakato. Ik no pere Lord tui la kepa. Oik. Malo. Hauka te tau ngau e. Tau tap wha, mea pai. Malo sea ke whangamari ko ni ke whaau se pe ai anga e wakai e motuani sea koe na tula koe ia reporti a ti tau me pehe hange koe lave koe motuani ki mua. Koe ngahi whaunga tō nou i ono tauhi koe koloa mo e paanga ai whonua. Pea pika apu he ati ta se koe o kokau au i e poupou ke AVN ke komiti paanga po public account. Se ke kono winga ke whakai i whaiki ki ai pe lava ke mea ki ai ni ihi kau whare i whakateknikare ke nau lava o mea mai ke whare are ape ko komiti kakato o rea hen. Ko inga whakatu sea ka ko kore pe ia ka ia no ave ki komiti. Totom ke whakapapau ia ngā hala whanonga fo au o kai koe reporti mai pe kau tonu ke tala mai ha fo i ngā au e whakahoko ke whakapapau he kai ke toi lava hoko parapare ma ko ia ai sea he ko unofo whakaukau me i totofu pe ai ngā potu ngā au e kau ai pe me ngā hi kau taha a whapure anga ko unofo whakaukau sea pe ku whe anga hiki pi e ma esa i he fofonga ngā reporti a tita whakatau tau o mai a reporti whaatita a koe iai pe hiki a pia paisa. He tō e nia i he kautaki ngā ue. E sea ko whotu atu me poupou ke awe ke komiti na alawa ke whakakaukau i kai koe komiti pā ngā pe ka whakakau atu ki ai. Ka ia ngai me he u totonu ke whaiha ngau e whakalao ki ai pe whaiha ngau e whakalao ki ai. Ngai mea ke awe ke anti-corruption ton ke awe ki ai. Ke tau alu ia hala ko o fo ou ke whakapapau i mai e osi o kai koe reporti pe ke tau i e laiperi kau ki ai hanga au e ke whakapapau i alu a whangatuko. Te taofi ai mea kouton ke taofi pa koe report koe a ki tape mai koe matawaiwai e tau ki mua koe ke tuu pe ke ua mua te hoko ia ka ko poupou at sea ave mua ke komiti pa kuia ngā au e ngai komiti ka e komiti e motuani e anti-corruption i tu i fume report koe ki ai ke ngā au e ngai komiti e whahatai mea tu koe ni sea po whamalo te mawhainga maari o popo te whotu malo se. Oi, hei ki tau te whakaloloa koe hui na se pe whotu. Pe a tongatapo fit a poupou ke i a hapai taua. Ono te poupou me a mo tongatapo wha ke whotu koe ia. Oi a kuloto ki e tāti a whotu koe ni. Pe se pa pe ki he. Tongatak ni ma. La mari pungpungini. Ai fu e whatap ma wahe ki kau. Ai Mr. Fou. So ko karpi ki whatonga i mai mama ko mea lea. Nē roi whailonga te mea ke whawhunga tongatap ni. Lau tau le whatonga i pe he tau mea mani nei ka mu pe ana ko whaulo pe he wheituna. Seo ki ke wheka mua tuha ki o longa te i whakangafua mai. Pe mai e wheituna. Malo seo. Tawa te wheituna mo me wipa e komi kakato. O whemape ke o whamalanga ki e tawhako e niko ki o kia ngahi poingi poha ke ka whawhonga. Ke matunga rere ngā koni wharerea. Ulu aki sea ko whima ki whatonga i whareni, ko ripote ni a tita me wafi wa whaage wafi wa nima. Ai ko ni tuko tai mini ko ngahi ngā ue ne whahoke poreanga po osi, pa mu poreanga e aho. Me sune wafta wa nima ki a kos wafi wa no o kike whakakato ia pe hahe ni peot ko ini. Pa ko whiwhamanatu pe sea ko ripote ni a sea wharearea whahumai me a tita ko ne ripote whakata ue. Ai au e malmal pe ia feituna pa mo se wharearea a report ko ini. Ko mea makehu ha report whakatau e a tita. Ma to unga ia i tau whotu he tau osi. Ke tānaki mai me ngai whamatala i recommendation o whotu ko ini o pot ngā we takta. Ko whiwhamalo ke a tita ni whakau mai mea ko ia. Ka koe mea lahi e ni report whaka ngā we o tō tonu e ofisi ai a tita senyare.
Aia i he taimi koni foto mai ripoti me wafi wafa ki wafi wanima. Nei whaingata ia a kita seniare whakangau e ko hinga ko no e kau ngā ue me kau atita. Au mai ke au ni te i tau mau e mo oni. A ripot ko ni me wafi wafa ki wafi wanima i ne tunga totonu ko wafi wa no sea. Aia ko hinga ko popo ai ki tu hifa ripoti ki e komiti paanga. Ko hui tō whapapau i ai ha whātano hanga tonu pa me office atita. Ai ngahi paparema, ngahi pore o nau whaha mai, me wafi wa whake wafi ni wani mape ko solo wahi wafi wa nosea. Ua ki ai popope pure angai ki hono whaigai office kone atita seni are. Ka ko ngahi paparema koe mo ngahi pore ngau whea mo ia, ko ngahi paparema pe mo ngahi pore o whea mo toenga upot ngau kone pore anga sea. Koe more ai vi ngā we, koe uhi, koe whituutuku atu e kau tau kei, ki a ngahi whainga maaria ko toi monu ia lahi ange. O kai ngata pe i tongan sea, kai i private sector mo ngā koe tōpore anga. Ki ko mea wha o ia sea. Pau ngai pore ko ia, o ki ka hasorofa anga ia, e taha tene lava o tari sea. Pau whi mape ki whatokange pehe nau kiaha tono no pore anga aho, ko uhi ko hangai ngā ua pe ha tono no me wafu wa whage wafu o nima sea. Ua ki ai, o fotu mahe whakaukau, ai kau whawhonga, o ke ngahi mea ke bui bui. Sea na ospaha e ne tau whamalanga mi kosi. E aho tā whakone September, e fotu o ai CEO Forumu, kau kau he kawenga ngau e hono ua e pure anga, kiri ai rak aho e te au, kono review, ka atoe ngahi fotu konu o mai koe mehe atita seniare, ke whakau e he kawenga ngau e mahina e ono, ka hoko atu, ai pure anga sea. Sea ko fuwa taimini whahoko ngau ko ia. Ka ko mea koe ki he ngahi fotu konu o mai, me he wafi wa whake wafi o nima, ko pau ke whahano mui mui ana e taun sea. Ka koe ngahi ngau e ni whahoko pe pure anga, ma kehe, me whatongia pure a e whare area ki nau CFCB he komiti paanga. Sea ko popo te fotu koe ni, ke tuhifu ke komi papaanga, ko uhi, ke oanga whainga marie ki he ngahi pot ngawe, hefo ki he ngahi kautaha, pe ko usino tau taina, pe uki ke hanau leo heni, ke av hanau tari, e whawhi marie ki he hoi whawhonga koe ni he komiti paanga, pa tuki pot mai ke whalen sea. Pe o whi whamanata pesea koe komson whiri, sino tau taina uki ke hanau leo wharen. Whainga marie ni, ke nau tari ui, ki he komiti paanga, ke hano whawhi, ke sea koe komiti paanga, ke tok mahino ai, e ngahi isiu koe o hake. Koe tari at peko hingau ki ke mea heni e Krista, ki he ngā wharot whanua, mia. I wafi wafa ki wafi ni mak mo on, ne ngahi tono no ko uhi, koe ngahi puking, whatata pe ki he stadium koe ni te whaiva, ne ki ke opo opo, ai ngahi aho koe ki no pukingi, penau ilo tono ko hinga na ie to ke ngahi puking ko ia, ne ukau taha ina na puking pe ki ape taha. Pene ngahi to ke ai, ko osolova ia sea. Koe tāna koe ne paanga whekau akien pa mga hi grant. Paanga tokoni, ne as whamalanga pe ek minister mia ki ngai whalere na na whahoko, ki ngai grant pe ngai mea ofa wha ki ukau taha sporti. Like taha ukau taha sporti, au mai ke tau niu tiki ki na akwit. Pe whahu mai na wai lipot paanga, o mga tuunga he paanga tokoni pure anga, me tauni wa o ki ngai tau ki mua. Wafi wa whake wa ni masea, tauni os whamapopo ngai ngau ko ia, ki he pot ngau ko ni, ke tok whapapa i pe, e pot ngā ue, pa mo e nā tak ngā ue. Sea ko whimape ke take tokanga ke fotu u, popo ka kato ki ai. Pēo puki ke te iaha mea ke whekau aki, pa mo e whaunga ngā ue, ka koe whoatu koe ni, o atu koe ni he pure anga, pa mana ke whahoko mau CEO Forum he au tā whako September, ke whakau ni he ka whenga ngā pure anga, mai nā unu ka haupa atu. Pēo me iai lewa, ko mea koe nhoha ke wa whawhonga, matu ngai nau PMSA, pa mo review whakatau koe ni nau kontreki, ko uhi wha ia ki ka whenga ngau koe ni i he CEO Forumu, pa mo hukuat koe me au te au koe ni pure anga. Se o popat ke fotu, mau. Pare ne ro. E vai tō tāku Ni lima. ma pe ki ka ka sea. Ko pai ko me aki i he somata ko ni ai ata. Ko tu lahi au tito ngai palu pare ma hen. Ko tu ko me ya ko tau fa am ke ki ri fo nga ia ta e ta uni. Ko hi ko hake ka pa fonga
pagou popo me pare me que ave komite ali tá pagou que komite panga pagou tu to que ai não fata pagou tu ele foi uma tal e fai fata aí a carra toa mo potunga ui mo kau ministra mo kata ko popo mai ko me an ko pagou tau ngau i fakata ke fe ngai ke solo vai ko tu ui pe mo ngai ko ate ui mo commission ni ai kau ngau fo pura nga ui pe mo nai pe kore ministra ngai pot ngai PCC pe kore ke kau mai o hi ke tau fo ngi ula ki he ko te hui ula ko ha me ko ko e me ko ni ua ko nau ilo ke me ko tolu ha me te nau fai ko ha me o ku tau e fai a fe me ko ia ko hai te ne fai ko ngai fe ui e fa ngi tau solo ka rea ko tu i ko ngai me ai hange ko tau tolu fare rea ko to ki ma o ngai fa mata na ko re pe ke kala ke manga fa mata la ko hi ko tari ko asi he report a kita i tari a fare pa ani a fare rea ko ke fu tambe fa tonga ai me pe ka kuna ngai fa mata la o me ko fa ma lo ke kala ke na mai o tu pe ton ke tokanga ko fu ka fu la we na to ko wa no na o mata ka pul i he me i he eri ki ka ko fa ma na ke nai ko ha tohi ame takai pe ha he o ko me as me ata to ko wa no ke o pa o pe wa no to ko on to ko ma mai fa mata la me kala ke pe ko foi me ko ni ko foi potutu ke to ko wa no ne ke lava alu foi to potutu to ko wa no Tadi ko ngai me ko ko re sai ko tau to luen fa re tau no tau ko tu tau ngai ka to ngai to ki to hokko ngai me ko ni ko tu ko ngai me ko ke ko re do ia o po tu e ko me panga ka finga me pura nga me ngai ku figa ki pa hono wa ko re do ave report ko ni tam de tau ave ki he na tol ko ne anti corruption commission ave ki he commission na ko fai hala ke nau wakai ke report ko ni pe ko hangai me hen don ke nau o ka na do nau ngau ki e tam da ta ko tu ave mo report ko ni ko re premio ave ki commission na ka ngai fa pura ke nau wakai mo ke nau tolu ki hen he ko hi ko ngai ko tu hen a fe la ve me ngai me ngai ko ngau na pe to ta ko ni ton ke fa ha no tau te mo ngai me pe ko hi ke nau ngau re ba ta nau tolu ki ai i he taimini ko hi ko tu ko ngai me ko tu ko me ko kai ke ngau ngai sin lo ya ko ni os pe ko me pe o se pe ko me ko ki Se au fatonton no te whafonga tōn tap ni ma. Nau report pe ke whaleni anu i hui kua o si. O whai ngā i wahawhi pa mo he komson whakau ngā i whapure a ngā. Ko hinga i kua whotu ai e si o whoromuki e aho. Taha wha o September. O e maina katu sea. Ko mea kou ne whotu mai ko mea kuro tōng whao ko. Ka tau no whotu whamo tari ke tuhi wha report ko ni sea. o ka to pe me ko ka pau na fai he ngau he nau e ke sepe ko commission na ta he nau ana pe commission na ta o mo ma ha mo ta ta we report ko ni ke mo ki me a ke ko wi me te ke ma da mo ka ta ko wa kuen e ko tu ko me ko hoko ma ngai ta ko e o ke ave ko report ya ko ni ko me ki he a commission na ka ngai fa pura nga ko hi ke nau va kai ngai potunga o ko hi ko hai ko asia hen ko ha ta ko me na pe fotu mai ke fa ta te ke to ta ko ko me fa ton de algo pe committee commissiona ko ka nga fa pranga ko mo ati tambo fa pang ke na u wakai ko tu ko me ko to fa tu atu ek premi ko me ko ke hoko ta fa mu ke ta algo ni ke hok ko ni te na fa ka mai ko tu sai ko na te mo fa hangau ka te mau ngat me hen o hi pe ke ta ko tu ko fe ilonga ki ko ke fe ngai fa ta ko tu ko fo nga te ta la vai o ngai fa ta ke la va o solo ka mo ilo ko ha nga he ko tu ko ta nga me ai ko ka kai ko fa no ke ngai la ka nga ko ke na ma de tau ke ange fe mai ma ki po la mai ke ako o tu ke ngai me be ko ka ko ta na ke pe aku ko tu komit pa nga ka ko to ta na ka to pe ave mo ni ki commissiona e be pare me ave commissiona ka nga fa pura nga ke na wa kai ke wa ke ta mit pa ma te ave di corruption ni report ko ni ke na to wa kai mo na to ke na wa me a hen ke na u wakai ke ai nga me ka kai ke se ka ko ki foto pe se mal hoi ko tu o hos mahino e ai fotu ko ni pa ka komiti pa mo to ki me ke fa mala lai ngai me ko ko to an ke i to na fitu ke mai ko fatu po ha be ka te au e se ka ko e ko ke tu ko
ko isi o ni ko ma tol pe ki to kan ke ko jon ke to kan ke pare mia me kapneti pe fo ke ho ke e fare se di o hake ai bi fatata ko ni ke ne o mai mafatuki tuki e pesi ni matolu ko die e fatonga e ko ngai ne report make ati ta make ho pote vai atonga te o ki lave pe ke he mea ko ni he te ni o mai mafatuki tuki a fanga tuku kono whakata e o ngā ia whaunga pure i whakaloto ngā aue na i iku ai ki ha more. O kui kai mau ha whakamatala o whiunga mo i pānga e 7 kilo walu mano ni maafe māhiwa nima ki he tau whapaanga ngata ki aho tolu noa o sune ua noa ua whaa. O hinga e ku wharea sea ane uhu. O kai ko ha mea nia ke tau whakakiki. Peko pureanga e aho ni, peko pureanga ni a whi. Ko tau ngafa he whareni, ke whakama opo ono ngawe aki a paanga. O ku tiu ki he kakai e whonua. Sea, nā ku tō whatongia tau kōsi. Nā i whakahoko mahe poate. Ko e ripoti makeheni. Wafe ua taha, wafe ua ua, wafe ua tolu, wafe ua wha. Nā whekau ke nau whai ha mea. Ki he pure kau taha koeni. Ke tau mo mau whatongia. Koe whahoko mai kau ko whakarea ni a titana e peheni. O ku totonu ke whai he poate hangau e ki he management. O tangi koe whiunga ai whakarea koea. Whetu utaki ke a tita tala mai pe ko hai na e hoko ai palpare mo koeni. Tako hui ngai nai ngau e ai poate koeni. Ki hono tuhu ki tu ai kau ngau e na e hoko tonu ai. Ko tala noa sea hika ke tau langa whonuani tau hiwa. Mahe ni rei oke kau CEO koeni. Mahe ni rei kau ngā whaikawa. Kane kai ke uhanga o mai e nau ho mau mahe ni. Ke whakakui kui ai ono tāpalasia ai sirini o totonu ke mau he kakai e whonua. Tiu ke he whonua. O kuloloto e palparema sea ko hinga e ku kore. Tuku ka tauhanga oanga ha menteiti. Ke ngā aue ai komiti o hoko atu. Ke oa te tau o hake peta mai mama sirini koe, more sirini koe, ngawe halaki sirini koe. Tai whakalao no ngawe ki sirini koe. Pa tau pehe hake peta o tuku he self. Kai hoko atu pe. Sea o kai ke utuku aki e kau ngawe. I lalo he ngahi potu ngawe. E nau sio mai pena tolu ki olungan. Tau tolu pe taki mua. O mahu inga koe ka te au ke hoko e wharengo e whare whasewaniti. Tau whakau kau i whalukfua. Tau ngawe whakataha ke pure i le rei. Mo whaito tono tau whatongia. O kai koe tau ngawe whakataha ke tau hanga. Whakapuri. Mo whetila aki. Whetau hiwa aki he ngahi mea koe ni. Sea, o toi ai mea e toi lolota koe uhinga e kore. O uarewa te tau wala ke ripoti. Awe ke komiti. O ange hano menteiti ke nau lava o ui. Ai ngahi potu ngā ue. Whakamā o popo pa hoko atuai. Ha ngā ue. Tuange he lao ke ni hanga ia whakakata. Aki. Hano whakamā o popo mai koe ripote a titae. O ko pehe. O toton ke te whai mo i ngā ue. Ke whonga whare i o ko mai. Pe koe whotu. Nau ngā ue koe whotu. Ke heola e nau whekumi. Whotu ka iaha mea e tahai. O ku tari ui. Accountability. Ke nau ongo yo ku nau ko mau koe ni. O makatu ngai ka ke nau whahau ko wharere ho nau ngā whatongia. Ka yo tu yau se au tai whiunga kau ngā ue.
Ka kutui mana ko more na mate aki mea. He sio mai kwa ke tau whakamato atu me he. Oe tō wholofola tu pōuru aki. Oe whareni, makatuunga e monuia, e mala ia e whanua. He whareni. Ka pahu e kai ke tau ngā wei whakataha ke whakamaa popo mo pure i re e pāngai whanua. Oe vaihi e. Te koe haha whotunga e toi. Wholofola mai e a whioke he whareni. Hei kai pe toi malawa. Ka pahu e kai ke tokanga e whareni. Ke ngahi mea ko mai oe. Ko tui ko mga whare rei e. Lava ni senturi ua e lotu. Tau hanga tu ke senturi tolu. Ke tau kamata hamea. Ke tau tuku. Ke tau tangata hoko. Kono whakamao popo whonuan. Tuku e o mai mo e tau ngahi mea whakafui tui tui. Ngahi interest whakafui tui tui. Mai mea whakaluku fua. Tako kore. Ie lau maari e ko ia oe. Pure i le rei mo whaito tono tau whatongia. Ke whakamana wa he whareni e komiti. Paprika kauni. Oe komiti pānga e. Oe whareni. Ke hokwa te ngā ue koe ni. Pe hold everyone accountable. Kai ongo he kau ngā ue i la lo. O wifo e nau mātia ki mea. He utari ui. Kai. Kai ke uhanga whanga. Ai ngai netweka mo ngai mea ko uhanga whakatokanga. Ai whenga ngā ue aki pēa kau ngā ue. Ke ngahi lerei whawhoi tui. Sea ko whotu watu. Ke tauhanga o ti whain term of reference. Ha term. Toka ha, ngai mea koe nai oha ke kawatap ni ma. Ke owa e AWP hange e pe hanot. Heu. Ke nau whoki mai. Ko isiu koe nai os whakatonton. Isiu koe nai os whakalirei. Ko isiu koe whemau ke tari ui. Tako ngai mea ko whaam sea. Ke tau, owa te tau te tau whetuku aki, pe te tau whakiki aki. Ka tau ngau e whakataha, ke tari ui hono whahako e whatongia. Mahi mea nia ko hange ko e lawe a pare mea nia ko osi. Wafe ua taha, wafe ua ua, wafe ua tolu, wafe ua wha. Ka koe ngahi mea ea ke tau wako ai. Ke tau wako me ngai whehalaki, he tau unu ke he kahau. He ka pau te tau tuku noa e umea koe ni. Ia wila po hae hunga tau te ahti tai mai tau koe o si mai tau koe ni mai tau kahau. He ko mai pea more paanga hono te ai ahti ta. He koe ke hoko e ni ripotia na ia. Ko hamea ke ngau ai whanuat ke whatonton. Anga ia whakaukau. Ka mou tokanga mai ke tau whakaukau i whakataha. Owa ai ke te pehe tau whetuku aki ko mea penea kau whafufonga. Ai koe mea ai whareni. Kau katoa ngahi te pire tolu. Palosea. Fotu ka poupou, o ia kuloto ke tāri, ke awe ono pointaha, i pot whakatau e ofisio e atita senyare. Ia ko ku tokanga tu ke whahatala noa, toko anga whewhi hono. Awe ha menteiti ke li ke komiti, koe ma foi pasi peo hange koe tau anga whai ki mua. Ko tau fō ngā ue whafoki, ko paupe ke whoko ripoti ke sea wharearea, pa ke tau fotu mai rewa taimi pau. Ai o hange ko mea ko ke mea mai haki. Kotoa ke wharearea o tonga. Oe uloto ke tari, ai ripoti whakatau ko ni ke awe komiti. Tapo feitura na e peki mono mono atu. Ke secretary ke ave komiti, tam tatau ave mo ripotia ke di corruption. Ke nau wakai nau tau kia. Tam tatau pe, ave mea kore atu ki pare mea ave. Sea, ki tokone atu pe. Ke Public Service Commission ke nau ngau Ke mea i fō. Malo. Tap mo feito na ksia tap mo me mi pe fare o ku. Ulangi pe pou e te pire pure anga ki. Famea ku fai ke whakamlanga. Ai koe mea whakatoa e whare area. Hange koe mea koe he tōna tau whitu. Ka koe pehe koe ke ulaki ave ki he. Ke ave ki he komiti paanga pa toi ave ki anti-corruption. Tau au taha mua. Kono uinga ka pau ave ki komiti pe ave ki komiti ke ua e whakamore tai me lere ngāwe koe. Ka koe i toko ni pe sea ke ave pe mua ki komiti. Ka toki whai mea ngāwe. Malo se. Koe uloto ke awe ke komiti ono pointaha, ripoti whakatau e ofisa tita senyare ua noa ua whawa ua nima, whakaloto ki ai. Whamana mora pe Se o ke mai takotap wha.
O foto pe sai ka pau awe kan ke commit public account ke kawat ke ai pa committee anti-corruption. O pau ka whakau ia, ka tuku pe ke committee a whare area, pa me ai ke tuku whai a recommendation na foto mai. Ko foto pe se ke whataha. Maros. Ko ngā ka whaunga O koe pea ase. o ko ke no foi fotu ka to tap fitu. O fotu ke he nei ai ko fotu to tap fitu ke ave ke committee panga. E ko fotu e fitu nei ke o committee e ua. Ko ngā pe se ke whakapapau i, o ko ke mahino e ai e mea e whai ke. Ka paurewa e hangai fotu pe o hangai ke tonge ave ia ke anti-corruption. Ko hina via e committee ko ia, ke nā whenga aki pe. Kai ka ia se, ko whaunga tatau, tila mea tatau, ke ki tau maa tatau ola kuke. Ko hanga pe fotu. Malo se. Ona fitu me mai. O fe fa malala pe ke foto na hanga o fa ka tu. Ko hinga e ne roki mo ke komit pa nga o ya atita o kai pa mo attention ya le. Ke roki fa ma opo peto ki hoko atu ai. Hanga ko foto atu ata ni mo to ata. He wai issue o mahuinga ke fa pa pa ise. He ko tara tu ka pa se me ko no aluki tu. Tau fiu kafe fai nga ka mi fare. Ko winga ai fe ma ko ke whakapapau ko ne alu ki tua ko me ai official hange pe ko issue wana o hake ko i pote vai. Lahi au pito palpare mai he ni. Ka ko fa am ke hoko ko mit pa anga ke ne hanga asete no whakapapau ai o mea ko ini na te gai ke solova pe a fai lewa u ngau e u vaa. Kawai anti-corruption ni, kawai crime law, kawai prosecution ni. O mea ko ia, ke tok follow on ia, o se ona whapapau. Sa. Me mai no pere o hapai. Tamu fe tona se ba tap mo ke komita ka to. Popo be ke ngai foto mo ngai uinga po ke. Ko atita senyale i lok pe ko fano le me pe ke ngai fe me. Ke mo hange pe ngai fe me ke ko si mo me. Ka ko popo be o se ke am ke ko biti mo ngai me ko ke tok fai me no fa ka vete ngai me be me ko na ko. Foto mai ke na report ngai me ke ave ki he o me ke fale le he pureanga me ke fale le he potnga mo ha fo ngai me ai ko popo ka ko me ko popo ke foto ko ke tatak pe e komit panga ai me ko na se komit panga me komit panga ka ko popo mo be ke fe kau ak ko komiti se na we komiti wai ngai la fanga na tu me ke komiti ale ko komit panga me komit lao ai o kumai no e whengawe ako ia o ku whahapole lei au pito he ngai komiti tau fitu kano ngare ai ngai mea kono tuus me whaere. Koe o ku foto pe au i. E tuim ke komiti panga ke nau tatake ngawe koe ni. Pea mo kawat ke ai ngai komiti ku wheu kau ake koe ni jangai koe. Kau i whai hala mo ngai mea koe ia. Ko hai ngai komiti ku foto mai koe ke nau ngai whataha. Maweange pea o mai ngai ripoti o mahino. Pea e toe kasi siang ngai fe mea whare ka ko popot ke foto exia ka to mahino mai e ku mahino ngau lele a pito ngai fe kau ake ngai komiti mo kau me mi pa ngai komiti ke fe to koni aki ngai me tu i fo la report mai malala pe pa be ngai fe mea ke whare tan fahu mase O tō pia popo, ko ia poloto ke tari, ke awe report whakatau e ofisa tita senyare, ke wanoa wawha, wanoa wanima, komit panga, whakalo ke i nima. Ja, ko foto mai ke komit panga, ma komit fe ka wake ko anti-corruption. Ko foto ia no pere popo ke. Malo se. mono pe ke te to foto ai ko to foto fa Kona pitu Ko fale lei pe o Fale fale lei ia mea kai. o Tari to kanga tau ko fotu, ka pau ko whale rei ia te uokat kia. o tare tai fale lei o mai me. Wata mo whale rei, whalo to kia i ke nima. Se o te kia mā tinta balua sa valua ke palo piben piu ka. Pea mai ni Samoui, Eke mai no visa na business plan. Ai ke mai no ke se ka ka fare le. Ko ga ange ko la ku toata fitu. Ave ke fa papa e me a ko ke fa pa anga we a tita bo me. Ka to ke action ni to ya ko me ai ka rock fire ko fa papa ko finance pe ata hatari.
ai ngai sino ko ni o pu asi ko report ai ko tu ko la mari ko photo no pere ka fai nga we ko pa ta dong si ai ti ben me a ke ko mi ko ya Wata wha, ke fotua na o tu o ma o kuia o ke farele na o ko e no pele o to ni me ko na o popo o te isia ke ia pe me committee anti corruption ko no inga pe ke no nga we ku fakataha he ka pa ya o to i lo ko ka me ia ke a ki ai o ke covid ya se ka no he ka pau te tau ai ta e lo pa ko inga pe ia minister fo tu ka pau ai te ka o te ai me committee koe se, tu koe mea lau mare ta tau pe, ana kong mea mai mista koe na kai ngai business e prea. Ko ia pe, koe mea, i loto katoa pe, mo tōke ngā weka e kom whai. Te peko whare atu pe. Maro. Hoi o kuloto ke tāli ke awe ripoti ai ofisa tita senare ke wano wa whawa wano wa nima ke kompit panga rei ai atita me anti-corruption whalot ke i ke nima. Se oli ka masin tapu luelu sa ke value ke palo pivin kala se moni kapita wavuki. Ik paremia, ik doon paremia. ke fa pa ai o ku ave ke ho ngo committee o kai ko committee panga o i loto ai committee e ko me a fa ko committee ma ke he ai ko ave ki ha fu committee u pe ko ave ke committee ta o ko me mai ko o ke E paremia ni staff mo public enterprises ke ngahi business ai prea. Fabre bori. Koe ape ki ai, e ai pai atita, pe ai mani, i koni whetari ui aki ai, kona pokalawa tu ki ai. Komit panga. Ui ko si na mau komit lao, komit panga, whau tape foi kulpeta. Malawa pe. ke se o ku mai no pe ta ko tu ne ke ave ke ha committee u ai ko me fe u ta ta u ben pe ko ave ke committee u pe ko committee ta e ko me mai ko committee panga kai loto ai hage ya o hak sub committee ai committee to ta fa ke committee panga ai ke mahino o i pe ko fa ko fa tong ya se Te mou hikini ma pehe mea koe di te o atu Te tau whoka wharearea pa mo toki o hake u mea koe ake se ake na toki whakamahino ui ai mawhai ke whakatatai o komiti. Pe mo whi mau pe ke o rea ki pehe tau pāloti. Watap nima. ko inga e se tapu pe tu na se pe ko John committee pe ko fra fe me pa anti corruption ke ya tatau pe age ko me a fetuna o ko me ko ngala he u report to i fo John committee ko nga ko fe kau aki anga issue ko nga pe ke no nga we a se malo Hau e prea ka whewhe ke whae pe mea kone ku mau o atu. Kai toki ui, ai ngahi sino, whekau aki o whekau aki. Se kata ke whapapa, ke mea kuma popou ki ai, ke tuhiwhan ki a komiti, o whataha i ai komiti pāngama e komiti anti-corruption. Oia meni rau rea ka ni nai ka ko tokanga ke minister o ngahi businessi. ko ke fo ka pa ko committee u ma committee ta o ka mai ki ai a ka me mi pa me anti corruption ai ko me ko ai ta ko committee u he o nga re ba pa ka to pe o committee manamente pe ko committee pa nga pe ia pe to ka mai ka me mi pa ki ai ko as a committee ai ko nga pe se ka nge ko me pa re mia o pa tu i fo ke o committee ke join maro wo ba che ke foto ga pare mia ko ne mai no bito malo se Whatatau mo mea upea kei pare mea tonga, ke tuhifo ke komiti panga, wea tita seniare, wea mo anti-corruption. Kai ke wino po hai wherea whapalang ki he join, ki he kupu whekau aki o ngai komiti, koe o loto kau kei, whaloto kei hikoro nima. Se oli ke masin tapu luelu sa ke value ke palo pivin kala se moni kapita wavuki.
Ik mista na pang humai mo tute, ik mista mo ui, ik mista ngai ka taha puranga, ik mista ki ngai whakati pilometi ka ne fio. Ik paremia, ik ton paremia, ik mista panga, ik mista fonua, ik mista ngai ngau e lalahi, ik mista ngowe, ik no pere tuhangana, ik no pere maafu. Ogu loto koto ke e hovik ko niwa toko muhumana. Malo wik. Koe ono poni ua. Ko ripoti whakatau e ofisi e tenseniare. Wik. Oi ko tau taimi e. Mo whamore more pe. Hoko ne o fumaua koe pe tau tutuni. Ako kona ki tau riri o whanarea. Tutuni ikse ko mit kakato ke riri e whare o wharerea. Ikse wharerea koe ikse arereo. Ik no pere tuihangana. Malo wik e whenaki, tolo e whalea ke ua. Koe mu mea e pe ko tutuni ikse arereo. E toro e whare ki he ua. Ai koe ua te tau whoki mai ke hoko atu wheme aki koe ki Hawaii whiawhi. Malo mo mea mai. Mea mai sea reo wharerea. Mea mai ik sea reo wharerea. Ik no pele Lord Tuihangana. Mai la mare kampinis kaune, hoi ki wharerea tonga. Hoko te be tonga we, leo e wharerea komunikakato. Ko tutuni e sea ikirero o e wharerea. Ke ririu e whare o komit kakato. Ik sea komit kakato. Lord Tuilakepa. Halo mare. Kampinisi. Mai oi kapiniti. Kon mare mia. Mai oi kopere. Au funga kakai. Oi palo mo lau mari. Kole peke hufanga pe whatapu kosa na whake pongpongi. Hoka te tau ngā ue. Ono pa niua report whakatau e ofisi o atenseniare wanoa wa wha wanoa wa nima. Ton paremia, me mai. Tap mo e whaitona eksia, tap mo e tampinisi, mo e hoi me mipa komiti sia. Sia ko tu peke o atpeha ki i whamatala no peke he report whakatau ko ni. Hang peu mea e whaitona ko e whakahau mane ta wafe wa wha, wafe wa nima. Ka koe pe e ki mea lalahi, si peu whai hono whotu mahi report ko ni mo e whakampeke ke mea i he hoi me mipa e whare. Ko e patseti ko ni mo tu ngā whakahau whatongia ai potunga au ko ni ko ulu ai atenseniare pe pefo ki CEO heni ai whakahino ino lao ai pure anga ko patseti ko ni na whakahau ke tau whakapaanga ko ni ai wafe wafa wa nima mo te unga mo paanga 12.5 miliona pe ko peseti pe o valu paanga 12.5 miliona ko ni whakahoko ke whakahoko whatongia ai potunga au ko ni o ku tunga whakawhia maari e peo whakatatau ke ripoti ko ni ai whakahoko whatongia ai potunga au ko ni e malumalu e official atenseniare kai pehe ke solicitor seniare pe whakahino ino lao e pureanga ka kua ai pore o whiangangai pe mo potunga au ko ni ai ko pore ko ni o tuhui mahino mai pe e whakamatala whakaluku fua ko e ngahi tau whaingata ai ni ki ngawa e ofisi makatunga pe i he whakawhisi Agina o tolu e kau ngawe palofisinare whakalao e ngahi lakanga taki maolunga. Pe ko e mid management pe a oa upe ke ngahi lakanga hofo ou. Pe a ufe mau ke toi whaiha no wakai. Ai tuunga koe no kui ai, i kai ngatai, koe tuunga wahenga. O kui ai, ai kau ngawe i he onga potu ngawe koe ni ke malawa ke puke aki. Pero whakatoa e sea o whakamatala whakaluku fua kone e polokalama konu ni o mai pe ai ngahi ngā aue na nau whakahoko o whakatatau ki he misone me whakaamu ai pure a ngā wahe iangi ke teki nau tau ke nau toa ngai o hange koe waa whaulao koe waa whare i whakalao ki he pure anga
ngahi ngau e whawa pure anga ke ngahi tarite, ka ue ngahi hopo, o ku whakahoko e tokanga e kina e tawhaaki koe ni, i he hopo ki ngahi mawhai whakasivire, koe hopo kere kere, koe lao ki ngahi whamiri, o a ua i pe ki he ngahi hopo hia sea. Peo kakato pēna ai ripoti, ai potungau e koe ni, i mua pe he hou eiki, ke whaha whi mea aki, ke pe te uloto pe ke tari ha whiu, a mea alamalama ke whaka tari atu whikau aki pe a mua i potungau e koe ni. Ka kutuku atu pe ke he whare eiki, mō komiti eksia, me whotu atu pe, malo sea. Ia mai, tau tapu wha. Tapu me petuna eksea, pe ke tampringisi ek tongan paremia, ek tongan sea ho ek me mi pa komika ato sea. Sea ku mahino pe whamarala ku whahako mai e tongan paremia, sea ka koe hanga nia whotu whahoko ato hou eiki. Koe eksea ke toenga ase nita koe i ho komiti. Koe ono poini taha, ke ono poini hiwa. Koe u whamatala whata ukotoa, tuku ke, ngō tutuni ngā au e whakapanga ka maheni i he hiwa poini, i he ono poini walu me ono poini hiwa, me he pange pure. Ai ke ono poini uraki ko report whakatau e ofisa tensenyare, wanoa wafa, wanoa wanima, konia ko tari o komiti ke tuhifo ki he komiti panga no e komiti whawhipaki e ta whaito tonu. Ono poini ua, report whakatau e ofisa tensenyare, ko whamalala mai. Ono poini tolu, report whakatau e potungau e panga, wanoa wafa, wanoa wanima. Ono poini pa, whakatau ia e meiteki, wafa, wanima. Ono poini nima, ko potungau e tak mamata ia. Ono poini ono, ko e ofisi ia e ompatimeni. Ono poini fitu, komiti fili, komisoni fili ia. Ono poini walu me poini hiwa ka tutuuni. Ngā ue ngā mahenia me panke pure. Ai to whamatala whakatau pe. Sia koe whakotu ko o atu me whakaukau. Me whaampe e ho i pure ang. Kono uhinga koe ākenga ko tau whakotu i he aho koe ni. Ai aku tuku hifo ai reporti whakatau koe ni ofisi o e atita se ngare ki komiti. Komiti panga me komiti whawhipaki e ta whaito tonu. O whai atu ai e whakotu koe ni, pe te maulau maaria re rei, ke mui atu ai toenga ngā reporti koe ke ngai komiti whekaukau aki. I he uhinga koe ni. Kono tuku hifo koe ke ngai komiti pau e ho eiki, o kulawa ngai ke CV analyse ngai whamatala ke tonu. Ui ai ho eiki pure anga o whekau aki pe moi reporti ko ia ke whai mai hatari ui ke ngai komiti pau. Whakatau hoa ai palati ngā ue na e whakahoko pe moi ola o reporti o whai mai. Lawa ia o whai ha whebea aki ke ngā hipore o mai i reporti. Ko hono uhinga pe sea ko whaunga maheni nia na tau whai aki o mai pe tau whemea aki peheni o pe tari pe osi. O atu e whekau mamafa i aho koe ni. Hiki ke tau whai vi whaunga maheni i ai pe. Ko pau ke sivia ngā ue, ko pau ke whai mai e tari ui ke whare area o tonga, pe sivia ngā i komiti tu mau, ke mahino mo pau, pe ka pau ka ngai i siwai o mafa tuki tuki ke a o ao whanga tuku. Ka whare area ni o tonga. E tau o te whekau mamafa ke ngai pot ngā ue, o nau tau i whakase tuata e koloa me panga e kakai. Ke mahino e kai ke hoko e whare area, koe fo i si tapa, e ngahi reporti nau o mai. Ka tu hifo mua ke ngai komiti, kai ki mālolo ho whare e sea. Kono ngā o mai ha taimi ke ngai komiti ke nau siofi, pe reporti mai ki hen. O ku mātua ki mahu inga ni he tau mani e lava ui e kau CEO pe mani i he pot ngāwe ke nau tari ui mai ke komiti kakato pe koe whare area. Lava pe iha ngai komiti tu mau o whaia i e kore koe ni. Tonu ange, kakato ange, māu ange. Pe no ange ai ngāwe e eksea. Pe koe whekau kou tau o atu ka iai hani i koe tau mai e peo whamatala o spe pas tau hea tio koe laiberi.
o ku kehe ki fotunga ku mau atu i he tau ko ni pa ku mau kore ke tu hifo mua ke ngai komiti o anga peheni. Ko fotu uen se. Komiti whakatau koni ke office attention yare ke komiti ke tu hifo mua ke komiti lao. Reporti koni ke ono point tolu. Reporti whakatau e potunga e paanga ke tu hifo pe ke potunga e paanga. Ono point wha reporti whakatau e mei te ki ke tu hifo mua ke komiti atakai. Ono point ngima, reporti whakatau e potunga e taki mamata me whalau e bewa ke tu hifo mua ke komiti whakatupu tolahi mo e whakalakalaka, mo e population and development. Ono point ono, reporti whakatau e office ampatimeni ke tu hifo mua ke komiti motuani ke whakawhipaki e tai whaitotonu. Ono point fitu, reporti a komisoni whiri, ke ono whahako e whiri wharearea wanoa wanima ke tu hifo mua ke komiti lao. Ono poini walu, tutuni ngā aue, me ono poini hiwa, tutuni ngā aue, whakapaanga, taha ki Februari, taha ki ākosi wanoa wani mape, pangi e pure whawhonua kore ke tuifo e ke komiti paanga. Sene, whaipe ki whakalea ki ngai komi ko ni pete naulau maa lele reiti ai, peo ki ai ai whailonga mai io. Tēnau tāripe. Ka tuifo mua ke whaiha ngā aue ki ai, pako kore ke kamata pe weekend o whai atu ai, mahino mala ala pe ilo e he kaungau e whakapure anga he ikai ke tukuange ai whainga reporti ko ni ke kuma sila mai ha mea tari pepa osi ai pei. E omi ke ave ke sivi mo analyse o whakalelei mua. Pe tokoni ai kau tau kei i he kaungau wharearea, pe lava ke ui mai e ni ihi ko e ni. Me ngai potu ngā ue totonu, ke lava ke whakatau hoa e palani ngā ue mo e paanga me patset nai o atu, mo report whakatau o maisea. O tui e tokoni angeia, kai whakatu o atu, koe ka katoia a senita ngā ue o wharesea. Komiti ka kato, kore kai ki tolo ia i whareka omi ke ngā ue mua ngai komiti ia. Koe whakatu ui a sea o atu, whamaloka ke tōni pare mia, mahino oku mau ai pitu ai whamatala katau ke o mai oku iai me ngahi mea oku mau tokanga ki ai iai. Hange koe ne whahoka tatau pēnia me whamatala koe koe a tika seni are tokanga ke ngahi paloparema whangawe e kau tau kei, kai lava. Koe whakatu uia o atu sea, pe lau maari e lelei ki ai hou eiki ka kore pe sea, ke manatua ange koe eik sea koe e komiti lao. Kone mea ia o eiki minister, ke whakaukau ange nā lawa o aia tāke ni whetong. Whotu ia, malo a witak sea. Whotu ka popo ia o e paremia o tonga? Malo sea, ku popo ka kata te piri poranga ki ngai whotu koe ni. Pefo ki he lakanga wha oko ni ku ata me sea komiti lao, ke toki whatutun kia sea leo reo sea. Hoi ko iku ko poupou e nia, te ko puipe ko tau tūtū nia, ko i he whatongia ko tuan. Hoi au kuloto ke ave a ripoti o whatatau, ia mea mai ki ai, a tonga tapu wha, poupou mai kai pare mea tonga, ke ngai komiti, whaloto ke higa nima. Sielot kia Martin Tapuluel, Vasan Valvek Palopivin Piukala, Semani kapitau wuki, ek minsta tanak pangau mai mai tute, ek minsta moui, ek minsta na kau dah puranga, ek minsta ki ngai fakati bilometika nefio, ek paremia, iton paremia, ek minsta panga, ek minsta ki ngai ngawe lalahi, ek minsta ngowe, ek no pere tuhangan, ek no pere maaf. Loto koto ai ho iki ko ni ki to hong fu manima. Hoi. Kone lawa e a se ni tā whatatau me tūtoni koe ni. Kau riri o wharearea e. Niri o wharearea, ik sea rere o wharearea. Ik no pele lo tui hangana. Maro, hoik. Pangawe, kore ke ekse kontrato. Kontrato mai. O tape mai whitura eksea wharearea.
Ko le pe mo ke hufanga te whakatapu ko se noa whaki. E whare ki nexea. Nexea koe uhi koe asenita ko o hifo ki e whare, ki e komika kato. Ko fotu pia popo e pare mia ke mo ni e kau whafonga. Ko ui koe mahu inga ia, ai kau me mi pā, pia mo e fotunga fo ou, pia koe fofonga fo ou, o fotu mai he kau whafonga kakai, popo ke pare mia. Ke oua mua e tuku noa e uri pōti o hange koe ngai tau ko mari watu. Kau ke e whaunga ke awe ke u komiti, pia whafoki mai me u komiti, pia ke whai tūtu uni o whekau ki moe ngai ngawe kulama, moe ngai ngawe, ai a ukuia e wesi ai whanua whangalufua i sea. E sea kai ki te whakaloaloa, koe ono poini nima, ono poini ono poini fitu, ono poini walu, ono poini fitu koe uri pōti ia i sea, po loto kotoa kei ai whare, whatah me ono poini walu, me ono poini hiwa i sea, ke ngai komiti ki au, ke whafoki mai ke whareni, ke te whawhi beaki. Tuko tata i sea ki whaituna, ke whai hau tūtuni e whaituna, mui whaitu tatonu ki au e komiti ki ai, malo ki te sea. Malo vira ke sea komi kato. O tu pe kumu na esmai no ke ngai me ko ni e komi kato. Mui fotu u, pe me mea ure koti. E ku ma esmai no pe ko swala u mai fotu e ngai komiti. Mo ngai me ke ave ki kamata pe me report ko na atita. Tena senyale. Ana fai ke fe me aki, pe mo ngai report ko na fotu mai tonga tapfa. Mo ngai komiti ke ave ki ai. Tau whapapau i pe ngai fotu ko ia. Hange pe ko ia na mea make ki sea komi kato, mo fotu na whakahako e komiti ka kato. Ki ngai report ko ni mo ngai komiti ke uke ai, pe ande nau kamata rewa ke nau ngau e atu ke ai. E notari ko e ni, ke whakakato ke tau report mai ke wharearea. Ko e ulato ke ai, ke whaha ke hiki no nimu. Ki whamangala pe. E tari whokia pe pālote ko mi kakato ke tuhifu. Ai a ko pea ko anga mai ni, kon tari pe ko anga mai no ko tuhifu. Paka whoki me me komiti e whoki ke ko mi kakato, pe ka tūtari e tō karake te wharearea. Ka ko pau ko i whonga en, ke tari e ke tuhifu, pe tau te arake e wharearea, tō ki whatonton pata sea palo. Kai, ko pia whakawhunga ngā pe whukeni, ko ena nai pāsia ko ene komiti ka kato. Pea toi ohake komiti ka kato ke se wharearea ke, koe, pa koe ni kutau. Koe mea te tau palo ke ai ke tu wifo me wharearea, pea report mai ke wharearea, pea toki tu wifo. Koe ki, e ku kai ke wha agamaheni, ha tōtūni e te komiti ka kato ke tu watu ngai au. Hau ke wharearea, ke ki ongo i oku. Mawhatu ki tūki ange ia mo, a mawha te kau ka mutoro e ke mo o ngāwe, pia toki o mai. Ke te wharearea, a toki whaia te tūtūni kia. Koe roto ke tāre e mea koe tau toki whāwatu, ka tak whaage i kono nimu. Siap ke Martin Tapunuelu, e sakralu ke palopi vintokala, sa kapitau avuki, ik minister na nagpangahu mai mo tude, ik minister mo ui, ik minister ke ngahi tau taha pure anga. Ik premia, ik don premia, ik minister pa anga, ik minister mo ue, ik minister ke ngahi ngawe lalahi, ik no pere maafu, ik no pere tula kepa. Ik minister ke ngahi ngawe whakatipilo metika ene afio. Ulo toko toke hau eiki, toko hufu manima. Mano, tāria. Pea nge koe ku mumeai, koe eksea foke komiti lao, whaponga whikaroake a tamatapu, ko hiki atu ki hoko koe dista, te pire kapneti, pea nge tau tūtūni, ui kai ke wafua ka dista, ke sea komiti. A koe au eiki, o kue tau tūtūni pe, ke moduani ke whiri atu ha sea. E koe ngā koe, ne toko hake pe hok mahino e ngai fotu koe ni tuif ke ngai komiti, pau ke ngā au e komiti lao e. E ko mahino rewa, ko pau ke wakai rewa, hato taha ke sea, whatatau ke mawhai koe no koe te au. Pa koe ngahi mai me foku, mei wahe pe ngai hou e kike sea ngai komiti,
Pe ko ia ku I wakai kon ke me ko tu ko mai kon ngai ngo ko ke te au. Mana ko wai ho no pele, wai mo ka forma ka kai. Pa mai no ko ku me ate ka forma fica lá ko e minister kana e fa fonga e ko bitlao. E fa fonga vai tomata por aqui. Ku wakai I fo ngai me ko no foto me ka te au. O ko foto watu ke Aroha ke whafonga whika whitu ne kau he me biwa tari whaki ne ko betlao. Whafonga whitu a tongatapu o whetonge a e whafonga whika raka tongatapu I he me mipa I he komite lao. Kani ne hokai pe ko e sea ko komite lao. A tau pe ku mai tau wene ku he ne ai ko nes mai tau kei whiunga I ngā we whaerea. Tangata whukene ku wai ne tau kei e lao. Lahi o pito ne hopo, lai ne o ne ngai ake whare hopo, ma moro ngai whakailonga, whakalao, ngai me pia papo. Wakai mawe a koe I taimini koe ko whodo atu, whetong koe ia, take hoko, ai whawhonga whika whitu, tōmata apuko sea ko mitlang. Koe ia whodo atu koe, pako hoko e pako, koe ake ngai ko mit, koe tui whukai ngai ngawe koe ni. Ke mo whenga akpe me kau sekretari, ke whenga maari e kau me baka I kamata ngai ngawe mahuinga koe nuk tuku I fō. Mau pe komit, report mai, kai whakotutu ke tau ue whaerea ke tau ngawe ki ai. Koe ia koe tau ngawe, ngai ngawe lalahi ke whawe ngai komiti. E koe tu e taimiti, te toloi whanongonongo pe whaere kai ngawe ngai komiti, o mai no koe mo ngai lao. Kau e lao mahuinga I reserve bank e ua na mau ngai kai komit lao, toi pe whakime ke report mai. Koe me lao pure anga whahu mai mui e tufatu ke mo mea ke ai. Pea koe nem te tau toroi whanau koe mau pe ngai ngaue whahu mai ke whahafe mau e ngai ke whaikai whi meak ui e whare ngau. Lere pe ngau. Ni mau pe mea hu mai whakamare ui. E pehe pe tau ngai mo whae tau. Whalonga atu koe ni ngai koe ni tau te kolo ia te ngai koe ni mo toi mahino ange, hange pe koe whi meak koe ia whae. Koe ia, ta mono at ke ngai komiti mo ngai rahe o teu ke whae, a tau toloi whanakonongo, toki ui atu. Tau kres. Ia koe kres ia iku wa whae tua, whiau me lau maari e maani oni, ia te mau tolo no katoa pe o na hiri, ka whae pe o tangata. Amen. Ko ia hange pe na mo mea kai ko tutu ni iksia re reo. Ik no pere Lord Hangana ke toroi whanonongo ai whare. Peko lawa ka katoa ngai whi mea ke au ni me whare reo tonga katok hoko atu I taimi ko whakapapau I mai. O atai pe whakamalo ke tifet, poto ngā wiki muri mo e whewhakatau aki e pure ngā Australia, I he toko ni kai lava whakamafola atu ngai whi mea aki o wharerea. We give thanks and acknowledgement to DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade of the Australian Government, for their assistance enabling Broadcom FM 87.5 to broadcast live the deliberations in Parliament via radio, Facebook, YouTube, and don't forget our website www.broadcomfm.com. Malo mo mea mai kua open house ia havea, mai ofisa ngā whakateknikare, tupo rea, me wharerea o tonga. Mo mea.